ka National Commissions for Women's MCW kan pentikna bo kurim jo kalanot sya thangding dei banyo jamin na patok yakni pentip daki dekat jo ka National Commissions for Women MCW ka kong Delina Khongdop habakran siklat pathai kubor hadin ke jingelang barki doktor ka Shillong Civil Hospital haswa bakane ki dekat ka National Commissions for Women bat ki dekat ka Meghalaya State Commission for Women kilek ikendu yang lanot ke badang don hapering ke jingsha sumar Shillong Civil Hospital habakran sekilat pathai kubor ke kong Delina Khongdop kalaong baka commission kan yat bat kan buddin bat kibor ka an hak jing tokit man pitikna man sim daki sinjam batenge persya ukurim bat iki bahaying ukurim kibasya keno don keti ban buri ya kene ka kam bomban persya ya kalong kemi ka jingsha thang kalong kemi ha ulok kalapau perthei hadin bakalong kemi kalawan sya sumar biang hasin ka baar ha Civil Hospital Shillong Henry benta kelawan ban Pak Sumarbiang hadin bakajingpang kam sim lajam bat nakleng ki doktor kila persang ban Sumar yaka bat menta kala kam yo bor to namar kum mentangi la tip syai bat kala syai ru kedar ba kadika domestic violence bat kadika ba ila kala pau ba dei ba isya thang ha ulok jung i te ya u la de arrest la de kem but unsadon ha judicial custody te nang taki procedure ki investigation kin yai but nakaliang jungi ngin kerpat bet bakin kham kloy but bakin nom ai ya ka jamin dan ka bill nakabenta jung ukat ba kham tam ha kini ki por ki ba idang don ha kata ka jing sitam jung i ka ba kham jur mo khnang ba iru inla ban kham koi kloi hang ni tena kalian jong in persang bikta ban penslim ya ka jamin ka jong u but ki benta ki badai ban le ka ain te ka kot kan sashim ya karai but min IT ha karai jong ka kot hi kata ni jong ga imla sa kalang jong i ba bun sin hingi jong ba ka kam silok ta mono ban wan interfere kat bom wan hi manga ma phi ban wan yathu ban wan ong banga sim jenjar kunta to le lem to yarap lem to sneng to kraw lem kat bangin pat ong mangi dan bawan mangi khenyi kata kakam silok kakam siying te mo kata kadi kijing e kum kijing ya keren jonga ba ikemi mene di ong ba da kato ka ong phaniang ka ba usdi dok kha neng kong uthe shwa da kato hamit jongi hadinang ta usa the da ka syarak pat nang to kasa ing bhag kabaning kong tadi kata ka umpaniang hana ki ATR tengi jupan hi kumbanga umene ila sim somuto nagaling ke NCW bar hapo lai sngi ngin sa yo hi ke ia ka report na ki Meghalaya Police dan na Gentia Hills na office jong SP ngin sa yo ia ka report for by one the condition to come snail nomor ba patient karang dehydrated na ko pam Muhammad de ban yo ban I drip ru im dan chuki veins have a de ka jaka ba ing ru kala clear ba nomor ka jinta dawai ka si de ba wi wan ru ila stom tengi la kumdung ila yo ban I drip he tang ba harin arsi lai skin to ka drip ba I ru kala ko veins ru ki the ju im nong sure tinga mo tingi veins ba kam chile chumet thì học cái này for cái breast cái 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 dressing you cái khối cái là improve thì mình có cầm lại thì mình bám thằng bà trên đến brand là bớt sang cái là tay cái là encourage cái bạn bám thì học cái for cái giải đấy cái là improve hasil pelan thì tentunya là sang rồi mình ai drip pro thì cái bạn yang iya cái là cũng bisa clear cái là sang khối thì kata din jayu pada suddenly pada kau orang makam threshold ban dressing thì con ông balay thì ông ba ka pang pelat thì là eye injection mình phải nói chung pang ini dressing ni thì hari kedua pada kam syak ban eye injection room threshold ban eye dressing kam threshold kau baik kuat sih thì đang ni là convince kan room kam threshold thì kedua tengok orang kuat sih yang thì kan non dimaya ka trong kai thì ka fi quality fi abek da ka mon jong da ka kram da pha ni na hospital ni
Te hari itu shui ki bahaya kisain te ki shi. Te hari ini tu kapoi yang ini ni. Nama condition juga ban kita tinggal nak ban ong nomor bapa burn kedai ka akam jileu. That means it's a severe burn. Mur ban ong ka petrol ke tinggal nak ban komen. Bagawan ru ki shu ong bai ba ka urah jaka thang te ki ong ba klau khon ta hi te ka lok ru khamong ei te ngi ashim ta ka statement ba des im suspect berani ei mo te cukup baru ini case ki inform sa police boot ru ula shu register from their side tambah sen we don't become suspect of any fault play we just give the necessary treatment and become part of the ban investigate